Red Blue JD. Kugwiza amafaranga ni intego, ariko no kugira ijambo rikomeye kandi ibintu bikagenda uko bifuza mu isi n'indi ntego. Ntabwo bazi iby'isi y'ubushomeri, ntabwo bita ku batindi batishoboye. Politike zabo zishingiye ahanini cyane cyane ku iterambere ry'amabanki no guteza imbere ejo hazaza heza h'imiryango yabo, kuko bashoye amafaranga menshi abarwa muri za miliyari z'amadolari. Abanagumije kuvugira mu matamatama n'abakuru imiryango ikomeye cyane mu isi, ifite ubutunzi ntagereranywa, imiryango mike cyane ku isi ariko ifite ijambo rikomeye kandi rya nyuma mu mitegekere y'isi. Ni imiryango 17 ikize cyane kurusha indi mu isi. Nimvuga umuryango, wumve nkuko navuga umuryango wa Ntirenganya n'abamukomokaho. Hanyuma izina Ntirenganya rikaba iry'umuryango, rigakoreshwa nk'ikirango cyo gushora amafaranga ahantu hirya no hino ku isi. Ngiyi imiryango itangira amabwiriza y'imitegekere y'isi mu mwijima, yitwikira umurengera w'amafaranga bahunitse kuri za konti. Nyinshi muri imiryango murasanga mutanayimenyereye cyane muri politike, ariko imyanzuro yayo mu miyoborere y'isi iriganza kurushaho. Ikaze mu kiganiro Inyanja twogamo hano kuri KT Radio hamwe na Gentil Gedeo. Rothschild, umuryango uzi imbere y'indi yose mu miryango ikomeye cyane ku isi mu kugira amafaranga n'ijambo rikomeye muri politike. Agaciro k'imitungo yose y'uyu muryango ibarurwa muri tiriyoni 350 z'amadolari. Bivugwa yuko umuntu wa nyuma muri uyu muryango yaba barirwa agaciro ka miliyaridi 450 z'amadolari kuri konti. Amafaranga nk'aya ngaya ahunitse muri banki zitandukanye hirya no hino ku isi. Uyu muryango ugiye kumara ibinyejana 4 wihariye ubukungu bwose bw'isi, ugereranyije n'indi miryango yabayeho ikomeye mu mateka y'isi. Dore amateka make kuri aba bantu. Umuryango w'aba Rothschild batangira kubara bahereye kuri Mayel Amschel Rothschild, ufatwa nk'umukurambere. Yavutse mu 1744, agakomoka mu miryango y'abayahudi, ariko yakuriye mu tuzu duto cyane twa ghetto i Frankfurt mu Budage. Aha yabanaga n'abandi bayahudi benshi baje gushakisha ubuzima, bari barasuhutse. Amaze gushyingirwa, yagize inzozi zo kuzaba umucuruzi mpuzamahanga kandi ukomeye. Gukabyiza inzozi byagombaga kumugora cyane kandi birumvikana, kuko yari mu buzima bw'impunzi butamworoheye. Ntabwo yari afite pfo na ruguru, yari ntaho nikora. Abakungu b'Abadage muri icyo gihe nibo yakeshaga kuramuka. Mayel Amschel Rothschild gusa agize imyaka 13, Amschel yagize amahirwe abona amahugurwa y'amasomo ajyanye no gucunga umutungo muri za banki. Ngo aza kuba umuhanga cyane ugereranyije n'abandi banyeshuri biganaga muri icyo gihe. Mayel Amschel Rothschild ngo ahise atangira gukora ibikorwa bya za banki mu muryango w'abashoramari wari ukomeye cyane wa Jacob Wolf, umwe mu bari bagizweho cyane mu isi y'icyo gihe 1700. Mu gihe gito yakorera umuryango wa Jacob Wolf w'abanyamabanki, nawe yahise yemeza gufata udufaranga dukeya yari yarazigamye, atangira gushora imari muri za banki zari zigezweho icyo gihe. Ubwe yaje no gushinga banki yamwitiriwe. Turacyari mu myaka y'1770 mu kinyejana cya 18. Abana batanu yabyaye mbere yo kubasaranganya umutungo yari afite, ngo yabanje kubasobanurira inkomoko y'uyu mutungo. Ababwira ko yiyushya kuya kugira ngo bone buri kintu cyose afite n'icyo babona. Anabigisha amasomo akomeye cyane mu byo gucunga amafaranga, kandi ngo abigisha gukorera hamwe nk'umuryango no kurinda izina ry'umuryango wabo Rothschild. Abahungu batanu yari afite bagabagabanya imitungo, hanyuma bemeza kwishoramo imari hirya no hino mu Burayi. Bivugwa ko imitungo y'aba bana batanu b'umuryango wa Rothschild ariyo yagize uruhare runini cyane mu kubaka imijyi ikomeye cyane mu Burayi nka Frankfurt mu Budage, Paris mu Bufaransa, Londres mu Bwongereza, Vienna muri Autriche ndetse na Naples mu Butaliyani. Nyuma ngo ni nabo baje kwagura umujyi wa Sydney muri Australia.
mu ntambara zo kwigarurira uburayi mu kinyejana cya 19 umuryango wa Rothschild wafashe uruhande ushyigikira abarwanyi ariko unabyungukiramo cyane. Ni amateka ataravuzwe cyane, ariko niba ari unayazireka nongere nyagusangize kuko burya ngo aryoha asangiwe. Mu 1815 Napoleon Bonaparte yaratamirijwe ikamba ry'umwami w'abami w'Ubufaransa ndetse ashaka kwigarura ubutaka bw'uburayi bwose kugira ngo abutegeke. Byaramworoheraga cyane gushoza urugamba kubera ko yahitaga rutsinda mu masaha make cyane. Kubera ubuhanga bwe, umuryango w'aba Rothschild waramwizeraga cyane ndetse wiyemeza kumushoramo amafaranga mu bijyanye no kugura intwaro no guhemba abanyakabyizi b'abasirikare ngo ku ruhembe rw'umuheto barwanirire Napoleon Bonaparte. Ibi byari mu ibanga rikomeye cyane. Gusa nanone byari inyungu cyane kuri uyu muryango kuko ubusanzwe Paris, umujyi mukuru w'Ubufaransa, cyari igicumbi cy'umutungo mwinshi cyane ku muryango wa Rothschild. Byasaga no kubungabunga. Tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1815 Nathan Rothschild, umwe mu bahungu batanu ba Rothschild, yabaga mu Bwongereza. Yabonye urugamba rwa Napoleon Bonaparte rukomeye, ahita atekereza ko byanze bikunze Napoleon Bonaparte kuri uru rugamba ashobora kurutsinda byihuse kandi akigarura igihugu cy'Ubwongereza. Kugira ngo umutungo udahomba mu gihe cy'urugamba, yahise asesa amasezerano y'imikoranire yari afitanye n'abanyamigabane batandukanye bari baraguze agatubutse mu ikompanyi yitwa English Council. Iminsi 5 nyuma yo kugurisha imigabane, agaciro k'umugabane karaguye cyane kagera kuri 5% kuko ku ntangiriro z'urugamba rwa Napoleon yaratsindaga cyane. Kubera ibijyanye no kohereza ndetse no kwakira amafaranga byari byaratangijwe n'uyu muryango mu Burayi, kwakira amakuru yatandukanye ndetse no kumenya iby'amakuru ya zabanyi, Rothschild yabonaga amakuru menshi cyane y'ubutasi mu Burayi hafi buri munsi, kandi na za leta ubwazo zaramwizeraga cyane zikamuha amakuru y'urugamba buri kanya. Amakuru yaje kubona nuko Napoleon Bonaparte agomba gutsindwa urugamba. Byari ukwishyira hamwe kw'ibihugu byose byo mu Burayi birwanya Napoleon. Nuko Nathan Rothschild asubira kugura ya migabane yari yaragurishije, kandi ayigura ku giciro gito cyane kuko imigabane yari yaramaze guta agaciro. Urugamba rwa Waterloo rwavanye ku butegetsi Napoleon Bonaparte rwagiye kurangira, imari ya Nathan Rothschild yenda kwikuba kabiri. Uzi cyakurikiyeho, yaba batsinze intambara ndetse n'abari baratsinzwe bari barashegeshwe cyane n'ubukene, kandi imitamenwa za banki zo mu Burayi nka banki y'Ubufaransa yitiriwe UVAR kimwe na banki yitiriwe abavandimwe ba Rothschild yari yuzuye amafaranga yabo gusa. Umuryango wa Rothschild ubwawo niwe wafashe umwanzuro wo kuguriza za leta ngo ubuzima bw'abaturage butajya mu kaga, kandi bashyiraho inyungu leta ziri hejuru cyane mu gihe abazaba bagiye kwishyura amafaranga bagurije. Za leta zabuze icyo zishyira imiryango ya Rothschild, zishyuye ubutaka, ibikingi bigahenda cyane mu Burayi muri iki gihe. Byatumye abashoramari b'umuryango wa Rothschild bagenzura ubutegetsi bwa Louis wa 18 n'abandi bamukurikiye kugeza ku butegetsi bw'Ubwongereza mu kinyejana cya 19. Ni inyanja twogamo. Mu bindi wamenya nuko umuryango wa Rothschild wayoboye Amerika mu ibanga rikomeye cyane hafi imyaka 200. Gusa ibi nabyo byaberaga mu bwiru. Ngo ifaranga rikubise haroroha cyane, kandi ngo byagorana kubona umukire wabyinnye nabi agasobanya. Mu 1790 Perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Benjamin Franklin yarapfuye nyuma y'imyaka 2 arekuye ubutegetsi. Amaze gupfa, umuryango wa Rothschild wari waramaze kugera muri Amerika kera, wasabye ubutegetsi bwa Amerika ko bashyiraho Alexander Hamilton akaba minisitiri w'imari n'amabanki. Ako kanya minisitiri mushya yashyizweho, maze kijyaho ashyiraho umushinga we wa mbere wo gutangiza banki yiswe First National Bank of the United States, imwe mu banki akomeye cyane muri Amerika. Yahise iba nka banki kuri izindi muri Amerika, kandi iyi banki yari iteye neza nka banki y'Ubwongereza, nayo yari yarashinzwe n'umuryango wa Rothschild. Ishingwa ry'iyi banki ryabaye nk'irisubiza hasi cyane ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko umuryango wa Rothschild wari urasabye Abongereza ko imicungire y'amafaranga yose izajya imera kimwe mu bihugu byose byigeze gukolonizwa n'Ubwongereza. Abanyamerika bamwe barabyemeye ariko abandi barabihakana. Intambara irarota hagati y'1812 n'1814. Inyungu z'ubukungu bw'uyu muryango ntabwo zagombaga kubangamirwa, ndetse izi nyungu zashyikiye ubucakara cyane muri Amerika nk'uko ugiye kubyumva.
impamvu ikomeye cyane yatumye muri Amerika hongera kuba intambara za kabiri ziswe z'impinduramatwara zamaze igihe kinini cyane. Rothschild yari ishyigikiye abarwanyi bo mu majyaruguru batari bashyigikiye yuko hacika ubucakara burundu muri Amerika. Uruhare rwa Rothschild muri izi ntambara ni uruhe? Byarangiye bite? Umwe mu baciye ubucakara burundu muri Amerika ni igihangange Abraham Lincoln, perezida wa mbere w'umugaturika wabayeho muri Amerika. Yishwe akiri ku butegetsi, ariko urupfu rwe ni ibyago bikomeye cyane kuri Amerika. Ni ikiro cya politike ku butaka bushya bwa Uncle Sam. Mbere yuko apfa ariko, Abraham Lincoln yategetse ko hagabanywa umurengera w'imisoro watangwaga. Abikora ashaka kurengera abakene bari bakennye cyane bari mu bice by'amajyepfo. Yasabye ko Amerika igomba kugira ubukungu buhuriweho kandi bwigenga, butagendeye ku bukungu bw'abagashaka buhake baturutse hirya no hino mu bihugu by'Uburayi. Ahita anategeka ko amadolari akoreshwa muri Amerika atakongera gukorwa na banki ya Federal Reserve Bank, banki ubundi yari y'umuryango wa Rothschild. Isoko ryo gukora amadolari ahita ari banki y'abagereki. Aha yirindaga kongera kurundurira umutungo w'abaturage benshi mu biganza by'agatsiko gatoya k'umuryango wa Rothschild. Muri uyu mwaka nabwo yavanyeho urusika rwo mu mazi rwakumiraga amato y'abacuruzi bavuye mu majyepfo berekeza mu majyaruguru. Kugemura ibihingwa mu mato ku masoko mpuzamahanga barakomorerwa. Mu 1865 Abraham Lincoln yakoze igikorwa kidasanzwe. Yasabye ko ingingo ya 13 yo mu itegeko nshinga rya Amerika ihindurwa, kuko ubusanzwe iyi ngingo yahezaga abacakara cyane. Ingingo yarahinduwe, abacakara birara mu mihanda baririmba izina Abraham Lincoln, ko babonye ubwisanzure bwuzuye bwo gutora, bwo gutoresha, bwo kwiyamamaza, bwo gushora imari kimwe n'abazungu n'ibindi byinshi cyane. Ariko uyu mwaka Abraham Lincoln ntabwo yawurengeje. Umuryango wa Rothschild washyizwe mu majwi y'abantu bashobora kuba baragambaniye Abraham Lincoln ndetse bakamwica. Umuryango wa Rothschild nibo banyiri Federal Reserve Central Bank n'andi mabanki akomeye cyane arenga 100 bakorana hirya no hino ku isi. Nibo bashinze banki y'Abongereza n'iy'Abafaransa, nino bagize uruhare mu itezwa cya munara ry'ikigobe cya Suez mu Misiri. Nibo banyiri za banki zikomeye cyane zo mu birwa bya Bahamas, zirigisizwamo imari remereye cyane y'abategetsi bavuye hirya no hino ku isi. Nibo bashyizeho umurongo mugari uhuza za banki zikomeye z'ibihugu n'iy'u Rwanda irimo. Uretse uyu muryango ariko wa Rothschild, hari n'imiryango myinshi ku isi ibumbatiye ibanga rikomeye cyane ry'ubutegetsi kubera ubutunzi bahunitse muri za banki. Ibitekerezo byabo birakomeye cyane kandi birumvwa nubwo bikorerwa mu mwijima, ntabwo bigaragara. Hari umuryango wa Astol. Astol ni umuryango w'abaherwe b'Abanyamerika ukomoka mu Budage. Baje muri Amerika hambere baje gushaka amasoko mu kinyejana cya 18. Imitungo y'abahererezi bo muri uyu muryango wa Astol ngo ibarirwa muri miliyari 121 z'amadolari. Hari n'imiryango ikomeye twavuga nk'umuryango wa Collins, umuryango wa Bundy, umuryango wa DuPont, umuryango wa Freeman, umuryango w'aba Kennedy, umuryango w'aba Lee wo mu Bushinwa, umuryango wa Onassis, umuryango wa Rockefeller, umuryango wa Russell, umuryango w'aba Reynolds, umuryango w'aba Krapp n'umuryango wa McDonald. Umuryango w'aba Rockefeller ni umwe mu miryango ikomeye cyane ku isi. Benshi murawuzi. Mu mwijima mwinshi, munsi y'igicucu, hifashishwa ubutware bw'amafaranga, uyu muryango ugiye kuyobora isi imyaka irenga 100. Reka mpere muri Amerika vuba aha cyane mwibuka namwe. Mu mwaka wa 2008 nibwo Barack Obama yatsindiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akimara gutorwa, yagombaga gutoranya abantu bakomeye cyane bagomba gufatanya nawe kwinjira mu nyubako y'urwerane muri Amerika. Ku ikubitiro yatoye abantu 11, abaha imyanya iremereye cyane muri politike ngo baba amaboko ye. Mu bo yatoye harimo Hillary Clinton, umugore wa Bill Clinton. Uyu yamugize umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga, umwanya ukomeye cyane umutima wa Amerika
mu bya diplomasi. Yatoye kandi bwana Tim Geithner amugira umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'ubukungu bwa Amerika. Yahizeho Susan Rice, intumwa ya Amerika mu muryango w'abibumbye. Ashyiraho General James Jones nk'umujyanama mukuru wa perezida mu by'umutekano. Obama kandi yashyizeho Kurt McCampbell, intumwa yihariye ishinzwe inyungu za Amerika muri Aziya ndetse na Pacifique. Ashyiraho n'abandi bantu batandukanye bagera kuri 11. Igitangaje nuko ku rutonde rw'abantu 11 Obama yashyizeho ku ikubitiro bari basanzwe ari abantu bakomeye cyane muri Amerika, babarizwa mu muryango witwa Trilateral, washyizweho n'abanyamafaranga bakomeye cyane bo mu muryango wa Rockefeller mu 1973. Impamvu y'ishingwa rya Trilateral ni ukwigarurira isi hakoreshejwe imbaraga z'amafaranga n'ibitekerezo. Mu 2008 wari umaze kugeramo abantu 424 ku isi yose, ariko muri Amerika habarwaga 87 gusa. Benshi rero muri 87 bari bari ku butaka bwa Amerika bari bari mu myanya ikomeye cyane ku butegetsi bwa Obama. Uhereye kuri George W. Bush ugasubira inyuma ukabara abategetsi 8 bayoboye Amerika, bose babarizwa muri uyu muryango wa Trilateral. Uretse Obama gusa n'umwungirije Joe Biden nibo batabarizwaga muri uyu muryango, ariko nabo imyanya ikomeye bayihaye abantu bose bari bari muri uyu muryango wa Trilateral. Kuva mu 1973 ubwo uyu muryango washingwaga, benshi mu banyamabanga ba leta zunze ubumwe za Amerika, abanyamabanki, abayobozi ba za kaminuza bakomeye, abayobozi b'imiryango ikomeye itegamiye kuri leta, abayobozi b'ikigega cy'imari ku isi, banki y'isi, n'abayobozi b'umuryango wa OTAN, abakomiseri bakomeye cyane b'umuryango w'ibihugu by'umwe bw'Uburayi, abayobora amakompanyi y'ubucuruzi bwa peteroli n'indi miryango ikomeye cyane mu isi, bose ngo bafite ukuntu bahuriraga muri Trilateral, umuryango washinzwe na Rockefeller. Trilateral kandi yayoboye itangazamakuru rikomeye cyane ku isi nka Wall Street Journal, Newsweek na News and World Reports. Ijambo ry'abantu bakomeye gutya muri Trilateral bagize nibura 1/3 cy'ibyemezo byose bikomeye bifatwa mu isi mu buzima butandukanye bwa muntu. Ngaka akamaro ka Trilateral yashinzwe na David D. Rockefeller. Uretse ibigo by'ubucuruzi, umuryango wa David D. Rockefeller ufite za kaminuza n'ibigo bikomeye cyane by'ubushakashatsi nka kaminuza ya Chicago, Rockefeller University, ishuri rikuru ry'isuku n'ubuganga muri Londres, ishuri ry'ikoranabuhanga rya MIT, Harvard n'ibindi bigo bikomeye cyane. Ibigo by'ubushakashatsi nk'icy'ubushakashatsi cya New York, kimwe mu bya mbere ku isi, inzu ndangamurage y'iby'amateka yo hambere ya Rockefeller n'ibindi byinshi cyane ku isi bikomeye birenga 48. Tugaruka inyuma mu buryo bw'ibanga ngo umuryango w'aba Rothschild waba ari wo wimitse Adolf Hitler ngo ajye ku butegetsi, kuko bamubonagamo umuntu ukomeye cyane ushobora kurengera inyungu z'uyu muryango, maze bakayogoza Uburayi bwose bacuruza. Umupango nk'ungu wo gushaka umuntu ukomeye cyane uzayobora Uburayi bwose, Rothschild wawupanze imyaka 13, baza gusanga mu bantu bose bashobora kwitabaza ari Adolf Hitler, ngo bamubonagamo amahana adasanzwe yo kubasha kuyobora abazungu, kandi ngo yarafite igitinyiro ku buryo ari gukandagira umuntu wese w'umunyaburayi ku nyungu z'umuryango wa Rothschild. Hitler ngo bamubonaga nk'umuntu witeguye gukora akazi kose, kandi ngo bamutegeraga amafaranga y'umurengera kuri buri gikorwa cyose yakoraga. Gusa ngo Hitler nawe yaje kurenga cyane ku mahame y'uyu muryango w'aba Rothschild, nuko amaboko yari amubundikiye aba Rothschild aramujugunya. Mu kinyejana cya 20 n'icya 21, Londres, umujyi mukuru w'Ubwongereza, na New York, umwe mu mijyi ikomeye cyane muri Amerika, byabaye indiri y'amabandi n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ku buryo bukomeye. Ni imijyi y'intangarugero yagaragayemo ubwicanyi n'ubwambuzi n'ubugizi bwa nabi mu kinyejana cya 20. Martin Woods, umwanditsi w'ibitabo by'ubukungu, yahishuye yuko aya manyanga yose yakorwaga muri iyi mijyi yari yarapanzwe n'abanyamafaranga bakomeye mu bucuruzi kugira ngo babashe kubona icyanzu cy'imari zabo naho kunyerereza imisoro ndetse no gutsindira amasoko mu buryo bw'amanyanga. No muri Afrika, ukwiganza kw'ibitekerezo by'abanyamafaranga bakomeye gusa no gushobora kuzasumba imbaraga za politike z'abategetsi bo muri Afrika. Bill Gates, nimero ya mbere mu bantu ku giti cyabo bafite umutiba munini cyane w'amafaranga. Ihembe rye rihunitse miliyari 78 z'amadolari,
ukurikije ibarura rya Forbes magazine. Uyu munyamerika ucuruza ibyuma by'ikoranabuhanga n'itumanaho afite umukoro ukomeye cyane wo guhindura Afurika akayihindura nk'uko abandi banyamafaranga bagenzi be babyifuza. Uribaza ngo uwo mukoro ni uwuhe? Uyu mushoramari Bill Gates ubu yashoye miliyari 10 z'amadolari ku mugabane wa Afurika mu rwego rwo kuzamura ubuhinzi. Muri Kenya honyine hari umushinga uremereye ku ikubitiro agomba gushoramo miliyoni 35 z'amadolari. Banki y'Isi n'ikigega cy'imari byahaye Bill Gates ibyangombwa bimwemerera gushora amafaranga muri Afurika biciye muri fondasiyo yamwitiriwe we n'umugore we, Bill and Melinda Gates Foundation. Byitwa gahunda za Bill Gates zo gufasha ikiremwa muntu kibabaye cyane muri Afurika, cyane cyane mu bihugu bigikennye. Ariko icyegeranyo kigaragaza imikorere ya Monsanto ikure na Bill Gates muri Kenya cyerekana ko umugambi wa Bill Gates ari ukugamburuza politike y'ubuhinzi bw'abanyafurika no kugabanya ibihingwa bya gakondo, cyane cyane iby'abanyafurika bakunda. Mbere y'umwaka wa 2012 Kenya yari yarashyizeho itegeko ryo guhinga ku bwinshi ibihingwa ngandurarugo mu rwego rwo guhashya inzara. Birumvikana ko bagombaga kugabanya cyane ibihingwa ngengabukungu kuko ngo byamaraga kwera bigapakirwa amakamyo bikambuka imipaka bikajya i Burayi no mu nganda zo muri Amerika, bityo umuhinzi agasigara amara masa yicira isazi mu jisho. Hari amamiliyoni menshi y'abaturage ba Kenya bagiye bagaragara kenshi bicwa n'inzara kandi barahinze, atari uko ibihingwa byarumbye ahubwo kubera yuko byapakiwe bikajyanwa i Burayi. Mu gihe Kenya yari maze iri muri izi gahunda zo guhinga igihingwa kimwe ku butaka bunini, inzara ngo yaranumaga muri Kenya ndetse abaturage benshi barasuhutse. Nyamara kuri ubu gahunda ya Bill Gates ya OGM yo kongera kugarura ibihingwa ngengabukungu ku butaka bw'abanyakenya ngo yongeye gushyirwa imbere cyane, bitari ubushake bw'abahinzi bo muri Kenya, bitari n'ubushake bw'abanyapolitiki b'abanyakenya, ahubwo ku bushake bw'umunyamafaranga warushije ingufu politiki y'ubuhinzi muri iki gihugu. Umuryango wa JP Morgan ni umwe mu miryango ikomeye cyane y'abanyamabanki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muryango ngo ugenzura cyane ibijyanye n'igura n'igurisha ry'imari n'imigabane ku masoko mpuzamahanga. Ni abahanga cyane mu by'amabanki uhereye mu kinyejana cya 20. Mu butegetsi bwa Amerika, umuryango wa JP Morgan nguvuga icyo ushaka cyose. Hari indi miryango myinshi, harimo nk'umuryango wa RI, umwe mu miryango ikomeye cyane mu Bushinwa. Ubu usigaye ugena abategetsi bagomba kuyobora impinduramatwara y'Abashinwa, ukanagena abayobozi bakuru b'ishyaka ry'abakomuniste. RI ni umucuruzi ukomeye cyane mu Bushinwa. Ubu ni utanga icyerekezo cy'imitegekere y'Ubushinwa none aha tuvugana. Ndabashimiye cyane kuba mwankurikiye. Ndi Gentil Deo, nawe iki ni ikiganiro inyanja twogamo kuri KT Radio. Red Blue JD. Izina ntirenganya rikaba iry'umuryango rigakoreshwa nk'ikirango cyo gushora amafaranga ahantu hirya no hino ku isi. Ngiyi imiryango itangira amabwiriza y'imitegekere y'isi mu mwijima yitwikira umurengera w'amafaranga bahunitse kuri za konti. Nyinshi muri imiryango murasanga mutanayimenyereye cyane muri politike, ariko imyanzuro yayo mu miyoborere y'isi iriganza kurushaho. Ikaze mu kiganiro inyanja twogamo hano kuri KT Radio hamwe na Gentil Deo. Rothschild gusa agize imyaka 13, Amshel yagize amahirwe abona amahugurwa y'amasomo ajyanye no gucunga umutungo muri za banki. Ngo aza kuba umuhanga cyane ugereranyije n'abandi banyeshuri biganaga muri icyo gihe. Mayel Amshel Rothschild ngo ahise atangira gukora ibikorwa bya za banki mu muryango w'abashoramari wari ukomeye cyane wa Jacob Wolf, umwe mu bari bagizweho cyane mu isi icyo gihe 1700. Mu gihe gito yakorewe umuryango wa Jacob Wolf w'abanyamabanki, nawe yahise yemeza gufata udufaranga dukeya yari yarazigamye atangira gushora imari muri za banki zari zigezweho icyo gihe. Ubwe yaje no gushinga banki yamwitiriwe. Turacyari mu myaka y'1770 mu kinyejana cya 18.
abana batanu y'umuryango uzi imbere y'indi yose mu miryango ikomeye cyane ku isi mu kugira amafaranga n'ijambo rikomeye muri politike. Agaciro k'imitungo yose y'uyu muryango ibarurwa muri tiriyoni 350 z'amadolari. Bivugwa yuko umuntu wa nyuma muri uyu muryango yaba barirwa agaciro ka miliyaridi 450 z'amadolari kuri konti. Amafaranga nk'aya ngaya ahunitse muri banki zitandukanye hirya no hino ku isi. Uyu muryango ugiye kumara ibinyejana 4 wihariye ubukungu bwose bw'isi ugereranyije n'indi miryango yabayeho ikomeye mu mateka y'isi. Dore amateka make kuri aba bantu. Umuryango w'aba Rothschild batangira kubara bahereye kuri Mayel Amschel Rothschild ufatwa nk'umukurambere. Yavutse mu 1844 agakomoka mu miryango y'abayahudi ariko yakuriye mu tuzu duto cyane twa ghetto i Frankfurt mu Budage. Aha yabanaga n'abandi bayahudi benshi baje gushakisha ubuzima. Bari barasuhutse. Amaze gushyingirwa yagize inzozi zo kuzaba umucuruzi mpuzamahanga kandi ukomeye. Gukabyiza inzozi byagombaga kumugora cyane kandi birumvikana kuko yari mu buzima bw'impunzi butamworoheye. Ntabwo yari afite epfo na ruguru, yari ntaho nikora. Abakungu b'Abadage muri icyo gihe nibo yakeshaga kuramuka. Mayel Amschel Rothschild. Red Blue JD. Kugwiza amafaranga ni intego, ariko no kugira ijambo rikomeye kandi ibintu bikagenda uko bifuza mu isi n'indi ntego. Ntabwo bazi iby'isi y'ubushomeri. Ntabwo bita ku batindi batishoboye. Politike zabo zishingiye ahanini cyane cyane ku iterambere ry'amabanki no guteza imbere ejo hazaza heza h'imiryango yabo, kuko bashoye amafaranga menshi abarwa muri za miliyari z'amadolari. Abanagumije kuvugira mu matamatama n'abakuru b'imiryango ikomeye cyane mu isi ifite ubutunzi ntagereranywa, imiryango mike cyane ku isi ariko ifite ijambo rikomeye kandi rya nyuma mu mitegekere y'isi. Ni imiryango 17 ikize cyane kurusha indi mu isi. Nimvuga umuryango wumve nkuko navuga umuryango wa ntirenganya n'abamukomokaho. Hanyuma